mang uchna ini ki yung mane ki yung I nang wa yo is celebrate ha kata ki dap sun house nem lene ka golden jubilee ki yung ka da ka jing kemen wa kru wa I de ye pun deb ye ka thong da ka ni ka por ka ni ka janmet nang kong pen pau ji sangu yau blai nong bo nong thao long ba ka jing lam ko start ki ngo ki jing maya ki ngo yo yuen ha ka ni ka rasan lo pembena cha phi ki pai ba lang ba uniu channel ki sao lo air yo e gani ki pembena cha phi ki pai ba kham tam ki khon yong ka balang Catholic parish namdong kamjole penpau ji sengu ya new channel wada pelai ipor wa koridor yong ki wan elat yanga kau secretary yong ka development committee yong ka namdong parish ha ku wau e gani ka warta lene ka jingkerpat ya phi ki khon yong kabalang Catholic namdong parish bat kamjole chawaro hi ki pai ba kinong chong chnong yong gri jantia kwa yo ya kani kwarta lang ba uni channel te ngaye nyo hini hay pertuj hay nam yong ka development committee namdong parish kwa da jit yanga ha kaleterik yung benai sipau arjar posan uman kamu convener yo convener yung gani ka development committee bat hadin udah jit yanga ha gani kaleterik benai sipau arjar posan da khutwan ya ka jingelang ha ko thung ya ka development committee ha ko jit ya ginong krekam yong ka development committee ha ka arterik benai khatwi ar pausan te hagani ke jingelang udaman ha ka arterik benai khatwi ar jara pausan da peskem yenga uman kau general secretary yong ka development committee hapo ke parish namdong but the jile yo chairman ma Shri Dawan Lengdo uman urang ba chnong yong ka namdong e uman kau chairman yong ka development committee harengkat ki member kiwa dia jit agtuka hagani ke committee but kajing temu yong gani ke development committee aware jit udah thungi ka to gajing mang yang ka katkam kajing temu yong ke PPC do wa thu kilat kluti na kabenta kijing em kam yong ke parish waro kawi te kamaman gate kijing em kam ki wakmadu I kai ki khon yong ke parish rengkat wa kini fadar ki wm apo ke parish yung ina do parish priest assistant parish priest ki PCC wa ke development committee rengkat kiseng mo per po ke parish de chimi ya karai wa ke parish kyong I daw kenjo ko katu cha ke jingdap sun house nem lene ke golden jubilee kad kamte chemi wa ke jing em kam po ke parish em kam isibon ba kam tam ho pai nagaliang yong kayung mane yong I kayung mane ko da slem mat ko da rim kad kamte chemi wa kayung mane yong I man go yung mane ko dem kam chna I ko thme te bo ogani ke jingkerpat ya phi ki khon yong ka parish namdong kam tam wa u yekre lang phi wa kani ke development committee da ka wa seniang phi da ka wisnok chilang phi ha ko penmi I ya utho ulat I ha kamnu penmi phone yo I upenyo ya kani ke jingtmu yong ka parish kamjole yong ka development committee lengba ke jing kre lang yong phi upai ba ka de kamte bo I kani ke jingkerpan ya phi ki khon yong ka balang ki wm kamwa khat nyau spa tligi yung apo gani ke paris kyong I ka population wmi kamwa le hajar sanspa 1000 kamte
khut weri pi iwi pi wi ki khon yong ka balang kitu ki wa da im nong sngi wo snyau bha pi ye kerchan da ko we snok chilang wi da ko ya kre lang pi ha wa em kinu kinu ki benta wi krong lene wi sniangi upen mi phone na benta kani ke jingtmu yong ka paris hago chuna ya kani ka yung mane yong i kadagamte kijing em kam ko khmadu em kami to wa kamnu le yo yo i chuna ya ni yung mane ha ko yo i celebrate ya ka kijing dap sun house nem ka paris yong i da ko yo i ya ka yung mane ko thme kon yong ka balang yong ka paris nam dong snyau khia ya ni ka kam kadagamte kerpado ya ikon yong ka balang wadau em kamu daw ngatene chadien daw em gilat luti kiwa em kam yipi kai ikon yong ka balang nadu ki khenru ki manbe ki manpa wo yemi pi chakmat ha kwa uthu i gilat luti wo yo i ya gani ka jingthmu na ka banta kate ka jinchna yung mane wo thume na ka banta yo celebrate ya ka jingdap sun house nem kamradap sun house nem ka paris kyong i yo luti le langba ki ji kre lang kyong pi wo yo i ya ka yung mane ko thume te ke ya ka jing karpat kyong nga rangkat hi hypertu yong ka development committee bu o ka jing karpat ya pi ki khon yong ka balang bat kam ju le ya ki pai ba ki wa yo ki wa pai le ne ki wa em shagani ka thang ki area kyong i apo gani ka jaintia yong i le ne ka jwai diocese kyong i wa usiau bha pi wi karchan lang wi da kat wacha ibu ibor yong pi kat padi bu igini ki jing karpat mat kham tam ya ki khon yong ka balang ikon yong ka paris namdong wadaw penmani naw thu i te kilat kluti kamanu penmi kamnu penmi ya ka fon ha wito nagmata gani ke jingthmu kadagam te daw penmani ki program ki uper ham tam ya ki fit wo man ki haun le kilat ki wo penmi fon ki penmi poisa nagmata gani ke jingthmu gyong i kadagam te karpat i hawa em kam gini ki program tua penman da ka paris rengkat ka development committee wa snyau bhapi uya mi renti uya keluj mensim uya cibentalang wi da ka wa wan pi da ka seniang lang pi yo yo i ya ka ni jing smu gyong kadiak kamu pun kenmu ye pi wa kani ka Development Committee wada chna da sandurika lengba ka PPC kata ka Pastoral Parish Council yong ka namdong Paris yong i wada ebor lene ko da chna yaka ha ka leterik bunai khatwi bat kat kamte how ha ka artrik bunai wa khatwi arjar arpausan da penman ya ka jinyalang hak wujud ya ginong kam yong kani ke development committee bat kamte halor kani ke jingtmu wanak bentau chuna yung mane ke development committee rengkat wa ke PPC parish rengkat u parish priest asistan parish priest dalai chemi wa bishop yong ke jwai diocese bishop umaya yongi wa panbori lene uyo i ya ka permission lengba yong ka diocese wilat ki i wo chuna ye gi yung mane kat kam ge jingkwa yong i kadagam te ha ka nruterik yong bunai wakat wi 4,000 dalai chemi wo bishop mat pen pawi ya gini gi jingam kam wo chuna ye gi yung mane apo ka paris yong i khanang wo yo i u celebrate ya tak jingdap san house nem yong ka paris yung i da go yo ini yung mane go thme kadagam te ne galiang bishop da e u galat
ya ya ka Paris wo pengkrei lene ulai cekmat halor kini ka benca bad banjur le wa ong thuk kilat luti sedang no thuk kilat luti nang wo yo piu ulai cekmat kini gikam kadagam te ha ka khat ru tarik de chong biang ya ka komiti de wan ra ya ka report ko wan ya chemi wo bishop de chong ya jingalang rangkat ke PPC rangkat wa ka development committee dai chimi ka rai ko wa ulai jekmat ha ko wa uchuna ya kini ki yumane kadagam te kani ka por chimo kani ka lat ke tingkarpat yapi ikon yong ka balang wasnyo ba pi wisno tilang wi kamade yo bitne dawai ya gitu tiket leki draw ku da print ni na ka benta kuwa cibenta na gijing lai luti ku nang kong ha kuwa penmi phone ni penmi poisai na ka benta chuna gidi yu mane takar pat ye pi ki khon yong ka balang yong ka paris namdong wa em khat pra tli ki chnong wo snya bha pi u ye chim ya gini ki tiket leki draw kiwa da print ni upen poi cha pi ki balang chnong chapi ki thluyung man la ki thluyung ki em ha po ka Paris ki i upoi ka ni ka tiket ki i lagam nu man la ki thluyung kadagam te karpa pi ho poi ka ni tiket siaw bha wi ka loi man sem pi wi chim ya ka ni tiket kam kadak ka chin ko kurchan na ka banta upun mi phone ni mata ka jingchna ya ka ni ki yung mane ki yong i kadagam te ka ni ka tiket le umto kwa ka ni ka tiket le umto kwa sador hanre da perchangi ubu haidor uwe kadagam te idor yang ngani tiket to arpau tengka chisla arspa tengka hage chibuk kadagam te kutwer pi ikon yong kabalang yong ka Paris namdong wa nado kiman be kiman pa ki khenro ki wade imnong sngi wo seng bha vi chim na lor wade chimpi man legi thluyung hanre pi ki kon gikti kiwarap yo ladam kiwa em de kalat luti usnya bha piwe chim bentalang man la wi puwi kon yong ka balang kiwada he mo kiwada penmi kiwada em ka nong sngi kiwada yong mo kiwada em ka ka jingkamai ka tukani usnya bha piwe chim ya gani tiket khnang wa gani tiket ko prini yo man go polut bat yo man le gani ka jingmu yong i wo yo nong te na kaliang yonga sa chisen biang kerpara di mensim usiau urit bat di mensim usiau khia halor gini gini am kam yong ke Paris kam wada pencet ke Paris yang kau sekretari rengkat wa chairman wa member yang ke development committee warna cepi lengba kani ke kubor lengba uni channel kisau ler wa kerpat yepi wasiau bhapi uya kerchan uya peloj mensim ha kuau uno keseniang gyong pi na kapata kini kijing yam kam kijing dawa yong ka Paris gyong i ngai ajan waroi emi te kemensim ko snyau kani to kayong i kani kayung mane to kayong padar umto kayong kisistar henry kani to kayung mane kayong pi kayong nga i balang chnong ke wem khat pratli kayong pi kayong nga ganito kadagam te bu ga jingkarpat kuwa siaw rit akmat yong pi wo siaw ba pi u ya karchan pi mare yo pi ya gani kubor mare po gani tiket wis nok tilang pi bat kamjole kamong atne wi chimenta pi nakawi kapor chakawi kapor ulai luti ya gani ka jingmu yong i nak benta leisnem kat kam gamang kat kamoya gajuk kapor ku kat ni hawa pai chakawi ki benta chakawi tawan ki balang chinong lene ki Paris yoi de em chibon kata ka jingkala ha ki liang woro kamtam ha ki yung mane iwan ho pai katu sudabi san paus nem de temen ka Paris yong i anre payoni e ba iga temen go chemiwa idang sadin ma dang sadin ma i ha woto hagaliang kani ke yung ketang kyong i ke yung belai kyong i ko wan ngu wan demi chisen tisnem chisen chitiao
kadang te kerpat ia pi wasnya wa em gani ke mensim ku wato kani ke yong i kadang te ya mi sikmat u ya kerchan ha ku yo i upendep ya gani ke jingtmu na ka benta u celebrate i ya ka ke jingdap san paus nem lene ka golden jubilee yong ka paris ke yong i ngai skema lengba ki jingis nok jilang ke yong pi nado ki man be ki man pa ki kon konro ke yong i bat kam jo le ki pai ba ki nong song chinong ku em sodong yong gani ka paris ke yong i Uam dekho ya ginu ki jait balang henry kut wer pi waro ki pai ba uyas no tilang pi wi kerchan lang pi em kami ya ke jing kerchan jong pi han ladaman cijo ne ke cijo yo pen man yi ya ke te durio ba leng ba ke jing kerchan ko khien jong pi yo yi pendep ya ke jing semu na ke benta ke jing chna yung mane ke yong yi e yo ke burom ko khro ya paris pris asistan paris pris ke yong yi amarwa ya perkati ha ke komiti na ke benta u kini ki jing temu pen teme la ne u chuna teme ya gani ki yung mane pediang gi kadagam te pi le jan kam gi khon yong blai kam gi khon yong ka balang em bai pi kita ki jing snya wa kwa i pun keladur ya gani ke paris ki yong i da ko yo i ya gani ki yung mane ko teme tenga ye yo wong e wa gani ko khubor wa upoi ko cepi ki upai bat ento do upai pikale henry uyes nok tilang uye krek lang pi rengkat wa i rengkat wa ke paris yo ye pun poi sa ka thong nam ta ni jing tmu ko bha ke yi te e wa gini ki kubor wo blai kerat udang ri dang sumar ya pi ki khon yong kabalang ki pai yong blai bat kam jo le ki pai ba hiworo wo em ha ga ni snem ko thume yo yo pi ye chai inang yu dap ibeng ha ga liang ka yo ka kot ha ga liang ka kamai ka kaji bat hamtam ha ga jinglong man sim pyong pi yo pi wi karchan na ga menta ga jingem kam hayung asem kam jo le apo ka balang pyong i te dai ni kitenu khadiak e wa ini jingklam yonga wa chwa poi chu kut sachi sen biang kon pau ji sengu ya Uni channel kisau layar udah perlu digipor gua kerpang wan ni chem wan peniola dinga uklam lene we jepi kam kipai ba ya gani horta lengba kyongo e wo blai le ku kurdo ya ni channel wa dong lai chekmat haginu nu gi program wa wis not tilang rungkat wi kam jole sejisten e ya geding kuble ya sengu ya gi paris press ya ke ppc ya woro hi ki teamwork yonga ya krelang walang ba ke jing krelang jong ki yo yi thulat thuluti kam nu penyo ya ke fon kat kam ke jing mang kat kam ke target wala kam nu em kami san klur ha go yo chunai ke ni jung thume te ke ni ke san klur lada pi ki kon yang balang mis nok tilang pi do i do ke komiti do ke development committee wa ke ppc rengkas wa paris pris wom ye ule inu ni kam la ne poi chinu kada kam te em kami ke jing kerchan ke yong pi ki kon yong gabalang nadu ki manbei nadu ki kendro hadu ki rangba bat ter lengba ki jing kre lang ki yong pi yo ye ke thong yo pun poi ye ke target ko san klur na ka benta ke ni ki jing mang u chuna ni ki yung mane ki yong i nang wa yo is celebrate ha ke jing dap san house nem le ne ka golden jubilee ki yong ka da ke jing kemen wa kru wo i de ye pun da bi ka thong yong i da dai ni ki tien sachi sen kublai sibon ciejarmu.